وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kwezi watukufu ezensuzinuge lazimiyo riwanise ridorongo wambabi ezeluhazashi jeni bawaora kahamba wo ujua hamba wo wastaarabu karijawana ndongo abonge bainge kalima zima garjo wanisa rionese maadu ya hatu ya ukana riwaelewa zambwane de jimbo la chekemsi ya ukana umwambi ya ukari welewa. Donc comme vous voyez dans tous les médias ces derniers jours, les Africains commencent à se réveiller et se révoltent. Les ennemis de nos pays, comme la France, va dire que il y a la haine contre la France. Moi, en tant que Comorien, je ne peux pas aimer quelqu'un qui me déteste et qui soutient un criminel assassin pour me faire du mal. Comme je ne suis pas hypocrite, j'essaie de dire la vérité, que je ne peux pas avoir l'amour ou de sentiments envers celui qui soutient le criminel qui nous tue. Donc, combien d'années on signale que les dictateurs, les assassins, les voleurs qui sont à la tête de nos pays ne font rien du tout pour leur population. Maintenant, la population se réveille et cherche la personne qui va les respecter, et cherche la personne qui va avoir des sentiments, et cherche la personne qui vont les protéger. Voilà la question, vous les dirigeants occidentaux. De même pour les dirigeants arabes. أنتم يا حكام الدول العربية كما أنني لست منافق أحاول أن أتكلم أو أن أتحدث بكل صراحة. أنا فخر الدين وكثير مثلي لن يستطيعوا أن يحبوا أعداء بلادنا. كيف أحب فرنسا وفرنسا هي التي تساعد الظالم القاتل السارق عثمان غزالي لكي يدمر جزر القمر. إذن كما أنني لست منافق أقول بكل صراحة أن الشعب القمري والأفارقة الواعيين بدأوا يستيقظوا ويجرؤوا ويتحدثون بكل صراحة أن فرنسا عدو لجزر القمر، وأي دولة إيمانويل ماكرون تساعد هؤلاء الدكتاتوريين والظالمين والقاتلون والمجرمون كلهم سيعتبرون إيمانويل ماكرون أنه عدو لهم. Si Emmanuel Macron veut que les Africains le respectent, il doit les respecter. Il ne doit pas s'imposer en maintenant, en soutenant, avec complicité aussi, des criminels, des dictateurs, des voyous. Emmanuel Macron, tu as des avions, tu as des hélicoptères, tu as tout moyen de transport pour voyager. Avec ça, toi, Emmanuel Macron, tu ne voyages pas comme le voyou qui dirige les Comores actuellement. Ton salaire est de 13 000 €. Nous, le voyou, mendiant, criminel, assassin,
il prend 36 000 euros. Et je peur que ce n'est pas la moitié de ce qu'il vraiment il prend dans ce pays. Pour la protection d'un assassin criminel qui a tué ses collègues qui s'appelle colonel Youssouphi Djihadi. On a vu combien de fois, toi, Emmanuel Macron, ou la France, vous avez accueilli ce putschiste, ce criminel. Maintenant, il est en train de détruire les Africains. Mais encore une fois, je remercie les Africains qui commencent à penser à nous en sachant, en dénonçant le putschiste, assassin criminel Azali Assoumani. J'essaie de parler un peu en français puisque je pense que vous allez comprendre ce qui se passe aussi dans notre pays. Il faut qu'il y ait des gens qui osent dire la France que comment se fait-il que tu dis que tu accompagnes pour le développement? Quel développement depuis toutes ces années? On n'a même pas de l'eau à boire, on n'a même pas de l'électricité, on n'a même pas des écoles, on n'a même pas des hôpitaux. On n'a rien du tout. Avec toutes ces années, tu accompagnes qui? Pourquoi? Dites-nous votre accompagnement. Tu l'as fait où? Sur quel domaine? Tout est foutu aux Comores. Tu donnes que les criminels des visas aller des va-et-vient, faire des va-et-vient partout. Et les gens qui sont malades, les gens qui veulent aller apprendre, tu refuses les visas. Tu refuses les visas de donner à ceux qui sont malades qu'ils devraient aller à l'extérieur pour se soigner. Vu que tu as maintenu le putschiste criminel et qui n'a fait aucun hôpital dans notre pays. Et avec ça, tu bloques aussi, tu ne donnes pas de visa. D'où la plupart se noient en voulant traversant les océans, les mers pour aller se soigner ou pour aller travailler ou pour aller faire leurs études. Et là, vous voulez que le peuple va rester à vie comme ça? Non, là, tu as commencé aujourd'hui. Déjà, tu as vu la démonstration. Vous avez vu la démonstration des Africains. Nous, en tant que Comoriens, nous aimerions avoir quelqu'un comme Ibrahim Traoré, comme Thomas Sankara, comme Assimi Goïta, des gens qui pensent à leur peuple. Mais ce n'est pas le voyou qui a dirigé les Comores pendant 14 ans et qu'on n'a rien du tout. Il ne fait que voyager. وحكام العربي يعتبروا أنفسهم أنهم يحبون جزر القمر لن تحبوا جزر القمر وقولوا أنكم تحبون هذا المجرم والمنقلب السارق القاتل عثمان غزالي. وأين مساعداتكم؟ اسألوا أنفسكم مرة، أين ذهبت مساعداتكم؟ ذهبت إلى هذا الفاجر المنقلب عثمان غزالي. هل سألتم أنفسكم جامعاتكم الذي بنيتم في جزر القمر؟ مستشفياتكم الذي بنيتم في جزر القمر؟ الطرق التي عملتموها في جزر القمر؟ ساعدتم في أي مجال؟ في أي وزارة ساعدتم؟ البلح؟ التمر؟ ماذا تساعدون؟ الخروف؟ خروف هذا للحجاج، الله يرضى عنكم. هذا الحجاج يأتون إلى مكة المكرمة ويذبحون. إذا نرجوكم أن تحترموا جزر القمر، وإلا أقسم بالله لو وصلنا ستندمون، لأنكم ستقولون يا ويلتنا لماذا ما سمعنا ما قال هؤلاء سنين وسنين. Maintenant, il y a une crise dans les pays occidentaux. On est avec toi, la France, des années et des années, tu n'as rien fait pour nous. Maintenant, on va chercher celui qui va penser à nous, celui qui va nous respecter, celui qui va nous aimer, celui qui va aider à la démocratie.
Mais on ne va pas rester bouche bée et que tu donnes tous les moyens à ce putschiste, ce criminel. Tu l'accueilles pour lui dire de détruire les Comoriens, pour ramasser tout ce qui est pour vous donner ou pour partager avec lui. Et à côté, vous dites, on vous a donné. Je vous pose une question. Où sont passés les 150 millions que vous avez donnés à ce putschiste pour prendre Mayotte, que vous avez acheté une île? Vous avez acheté une île pour 150? Non, les journaux, ils ont dit ça. Les télévisions. Quand il y a eu l'opération Mbouchou, ça fait 2 hôtels, les 150 millions. Ils ont fait quoi? Des hôtels, des hôpitaux, des universités, de quoi? Rien du tout. Donc là, nous les Africains, nous les Comoriens, nous sommes réveillés. Et quand on ose dire la vérité, c'est-à-dire on commence à être prêt à faire ce qu'il faut faire. Vous imposez des délinquants, des fainéants, des cancres, des voleurs, des assassins à la tête de nos pays et vous les protégez. Maintenant, le peuple va dire, ça suffit. Ça suffit. On ne veut plus des marionnettes. On ne veut plus des bandits. Ce bandit que tu l'as imposé, ça fait quelques mois, il a commencé à détruire l'image de l'Afrique. Et il va causer une guerre en Afrique. Puisque l'Afrique est dirigée par un voyou, un cancre, un délinquant, un voleur, un hypocrite qui s'appelle Assoumani Azali. Je suis Comorien, ça fait honte, mais je vous le dis que nous, les Comoriens, nous ne sommes pas d'accord de ce que fait ce putschiste. نحن القمريون لن نرضى لما يفعل هذا المجرم المنقلب فنقول لأي دولة عربية أو أي حاكم عربي إسلامية يتعامل مع هذا المجرم ويقول أنه يساعد جزر القمر نقول لكم شكرا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم شكرا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم لن نسامحكم لأنكم تساعدون تدمير جزر القمر وقتل الشعب القمري تعلمون كم أناس غرقوا في بحور من يريد أن يسافر في هذا الزمن يأخذ طائرة ولن يأخذ ما يسمى كسكاسة مراكب ضعيفة لماذا؟ لأننا لا نملك مواصلات النقل الجوي. Nous n'avons même pas un avion. La plupart des Comoriens se sont fait noyer dans les océans en voulant traverser pour aller se sauver, survivre, étudier, se soigner. Donc, ce que je suis en train de le dire là, j'aurais aimé que les opposants, les chefs des partis politiques, les soi-disant politiciens, j'aurais aimé que c'est eux qui le disent. Mais personne n'ose ouvrir sa bouche. Donc on le dit aujourd'hui, Emmanuel Macron, vous allez regretter et tu vas faire perdre la France. Si vous avez choisi quelqu'un, vous avez soutenu quelqu'un qui va respecter ce peuple, pauvre peuple comorien. L'accompagnement, hein? Quel accompagnement vous avez fait? Sur quel domaine? L'éducation, c'est pourri. La santé, catastrophique. L'électricité, dans le sombre, obscurité. L'eau, on est en train de mourir. Assoiffé, affamé. La délinquance. Qu'est-ce que vous accompagnez aux Comoriens? Et là, maintenant, l'ambassadeur commence à trembler. Il va se diriger dans les villes pour montrer que la France, on va vous aider. On va vous donner quelques ordinateurs. On va vous donner. C'est pas comme ça quand on aide. Et vous avez tremblé quand vous avez entendu que Vladimir Poutine a dit qu'il va donner de blé et de farine. On n'aura pas faim s'il donne. Même si, normalement, si on avait des dirigeants, on n'aurait dû pas être content de ces espèces d'aides. Parce que ça ne nous fait pas plaisir. Nous voulons des dirigeants qui vont se respecter.
des dirigeants sérieux. Nous ne voulons pas des voyous, nous ne voulons pas des délinquants. Nous voulons des dirigeants sérieux. C'est pourquoi, vous regardez ça, comment on a... Nous sommes prêts. Comment on a soutenu ce monsieur. On a soutenu Ibrahim Traoré, il a fait un coup d'État. C'est pas bien les coups d'État. Mais pour sauver son peuple, le peuple est d'accord puisque l'autre qui était là, même s'il n'était pas dans l'armée, mais il était un voleur. La question, c'est pas un voleur ou une armée ou une police ou un... Non, un soldat, non, c'est pas ça. La question, c'est pas ça. C'est le respect de la nation. C'est ça ce qu'on veut. C'est ça ce que nous voulons simplement. Voilà. Mono enamna ele taifa la Burkina Faso la himilia. Kwezi watukufu Hamadi namna rawafikiana ezenogoniza uzini ikawla zimu zamba no siasa haukabala tikahamba gambaki republiki la mino wanama rido denonce rido rale kiyo wa siasa no diplomasi no walone zemali wafanyeza la zimu ihundu kairiba hibo wa Komori na rambilaneza kweli Komori ile shambani keja hunda mruja Usumani Sonko yambia oanada mukweli wao wandu wajo mwishilia shai hundu wandu watunguhanza wakemara isibas Komori keja hunda mru ja Usumani Sonko yambia entiya hekweli wao wandu waishilia wandu wanu wajabu ntijuba nupia kabati ya subuti ya bause Faranta yamba la France n'aime pas les Comores. Si la France aime les Comores, elle n'aurait dû pas maintenir ce putschiste criminel qui ne fait que détruire notre pays. Voilà. Si la France respectait les Comoriens, elle n'aurait dû pas garder, protéger, soutenir ce voyou, délinquant, putschiste, voleur, assassin Assoumani Azali. Quelques mois à la présidence de l'Union des pauvres, des bêtes, des ignorants, des cancres africains, vous avez vu, il les a mis dans l'embarras, dans la merde. L'Afrique est dans la merde. Maintenant, elle va se battre. Comme a dit Thomas Sankara, ils ont acheté des armes pour se battre. Quel connard qui dirige l'Afrique. Maintenant, les peu qui veulent se réveiller, on va les monter pour détruire. The Mr. George Weah, l'ancien attaquant libérien et l'ancien attaquant de Milan C. Seul joueur africain qui a eu le ballon d'or, Mr. George Weah, qui est président actuel de la Libéria, a dit « On ne va pas condamner les coups d'État de ces armées tant que vous ne condamnez pas les coups d'État des gens qui sont au pouvoir plus de décennies. » La France va garder Paul Biya, Azali, ces voyous qui ne font rien dans leur pays, plus de 20 ans, pour nous finir. Et quand il y a un autre qui fait un coup d'État pour dire non, ça suffit, c'est pas pour toi, le pays. Le pays, c'est pour tout le monde. C'est pour les Comoriens, c'est pour les Sénégalais, c'est pour... À ce temps-là, il va dire, ah, il condamne des coups d'État. Mais il était là, il n'a rien foutu, M. Emmanuel Macron. Ces voyous étaient au pouvoir, ils n'ont rien foutu. Et là, tu les soutiens pour changer les constitutions, les institutions, pour qu'ils restent encore, pour voler et venir partager avec vous. Non, ça suffit. Si je dois mourir maintenant, je sais que je ne dois pas entendre. Mais le fait d'être à Paris et oser dire la vérité, je le fais maintenant. Si on me tue, je serai tué comme les autres. Mais
il est temps qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous n'aimez pas les Comoriens, vous n'aimez pas les Africains, vous aimez vos intérêts, un point, un trait. Mais si vous respectez, si vous aimez, si vous avez des sentiments à ce peuple que vous voyez en train de mourir dans les océans, des réfugiés, vous prenez ce qui est chez eux, vous installez, vous maintenez des voyous qui ne font rien à ce peuple. Et quand ils veulent sortir pour chercher à manger, pour survivre, vous dites, on va donner aux réfugiés, on va donner aux réfugiés. Laissez ce qu'ils ont là-bas et arrêtez de soutenir des voyous. Vous ne verrez jamais un Africain dans vos pays. Si vous laissez tranquille les Africains, si vous ne maintenez pas ces voyous, ces délinquants, ces dirigeants, ces cancres, ces assassins au pouvoir, si vous ne les protégez pas, on va partir chez nous. Mais vous n'allez pas prendre tout ce qui était chez nous. Vous n'allez pas nous imposer des dictateurs, des voyous, des cancres, des délinquants qui ne savent rien du tout. Et dites qu'on soutient, on va accompagner, on envoie des Français, ils vont faire des stages, ils vont faire des formations. Formations sur quoi? Sur la santé, on n'a même pas des hôpitaux. On n'a même pas des universités. Sur quoi vous allez accompagner ou vous avez soutenu les Comoriens? Quel plan vous avez soutenu les Comoriens? Là, maintenant, on est en train d'apprendre les gens comment on fait l'amour, comment on détruit, comment un homme doit se marier avec un homme ou une femme doit se... C'est ça ce que vous protégez. Vous êtes en train de jouer. Aïe, Tokofu, Bantuanzali Kemle. Les organisations aux Inubanu, Zinukawidi Nyuandua Sias, pour mettre l'arif. Et que vous en avez, les chèques, pas au sous toi, pas au sous, ou à maison aux îles. Aux îles. Pour Mamadou, Wassana Hamadi. Boa Shirafi, boa Shimedi, botosha bojimi, boshafi, bonyoti pia. Kabati hapa rusubutia mezero zilwani ukana mfaransa au kuranza. Sha ekasi sirida zanga boaso jodaza. Il est temps abaswa kati ucha. Shamcha ba nyoti pia. Engemda mtoye mafu. Haina mpese à gauche et à droite. Et la rifle longa au Marekani, le longa au Libye, le longa au Sénégal, le longa engem comme Jésus tsisinu. Vous demandez baada ya Ufaransa wanjavu amba no namje msaidia wa Italy namje msaidia chao engeuka ufanye namna hiyo karija chao banlelo mafrika watoto wataizo amba waudu achukua utawatongeze Komori jula ukange na problem utoshinda uwani ili Osman Sonko cha kutoshinda wa denoncer azali wa ihamvu haukweli zile gutujolo cha le vieux poro cha singali mna mikro ke amabana ngorongo Beitel Abiaz, Maison Blanche, n'a pas d'engagement dans le bâtiment, il est dans le bâtiment, dans le vieux port. Tu n'as pas honte, Bozil. Eh ben, quand tu as bali au Comoro, c'est un rebois, on est des diplômes, on est des gens qui font. On nous qui timbre au Guamala, on nous matin, on nous ibidi abasa. Et malgré tout, on nous a dit Donald Trump, putain, il m'a ben yao, on mi docteur, il mi tigéré, et Farah, tati, cadre directeur, il a président, on nous a dit au Canada, ça va pas ce qui se passe dans notre pays. Ou à chaque fois, on est ma directeur, on a au pays. C'est bien, les Saoudia, le vieux poro, on est ma cocoa, tout le monde a tata, il se coche, on a voulu dire comme ça, on a gros coin. Courant. Mais je suis sur la colline de l'île au Brésil. Ici, vice-président Mamadou. On est copié en baga ou en carnet d'adresse. Bandi l'embelé. Dans Ibrahim Traoré hamba. Et nous cadence là, il nous là. Il nous garde l'ari fait pire à la fanya ngo. Et que sont-ils pour s'en battre tambaline. Non, tijao. Tidé nam naïm. Et c'est mettre mchila, et c'est bébé mchila, et c'est ni ma avocat il a refusé de faire comme d'achida ma fanya ba la kilta si moi là he abo pays ba yo atabis parce qu'on a quand Allemagne tibiri pays ba ya comme jenda Hollande comme jenda Allemagne comme jenda Angleterre comme jenda Italie comme jenda j'allais te nani wa mfanya cinéma bas mtobaki mahala wati mara bomto kana we de hanti yazali umsutan na bata kam tusubuti mahala za kweli kam tushina matoma pesa mwezi partisan mbrati ba inara abana mjopi ya mwema mduwa na shimeti mwema mwezi vote ba inara barikishe Orolo Komori wa baba ngari fa ngari tabia orolo Komori bona ribarikishe Komori waongo wajua ya ukango watambi hao wajua ukawa ngamia na mwema waeleze kama wajua kubaliwa wajua mshilieni
Shabanu rikamba mndugu jipango ina mnarjo usisi wa ndono pare ni shawanu wajo ya uka azali dino fuja ekutona kaina sungu watungo ufanga watungo ulo awa wafungwa pia watungo baidwana akungwa zijua bayinge ndufumo yare ngo abantu bande azali hajurumenti yondo awaije kana na mjeba kana turi mweleza baneti ngendo dai opia kwa zijua buna rubarikishe komoto Shabanu mlomanga mlo wa staarabu namfikiri tena na mnarjo utoa yali barondera utoa mro la bayijihali sho wana hamali Tegina mro kana dada koza kutetezi basi majadiliano na mjali hadisi banu nsinga rumana zaba mloma na mjali hadisi na mjali wangu ajua ya ukana kamwe mwade mro na pitali ya bure mwana yanza asome ekemro asomo yanza ambahazi ekemro wanzo ni banu yanza mbanzi ebo masiyo ijamro yanza mbamwenzi emba firigo mba maji aswanti ya joto madio izo piango ajua ya uka izo dezikola zimuzika no kwatini izo abongo ajua kentinge ndo nayi na bode atangwa re mokoti wadu anafiki watu mtamroni ya wele leo ikabula zimubo makamanga mangalie mlona mahamfukara uma hamina ne mapagesha mashanyu shinu na ebani izo maona bonze makaya bo makaneze mayeza hoenda Almanya za hoenda Angleterre mtanganye na parties ndo ajizo bonze izo risaidia ne abamwe mabekana banunti bidi rumani wanja ukeja bidi ketoka wakwatina ebateke waja mbuna nze wacho wamushilieni alafeke wacho wamushilieni kongwa unanza yangu ona wahara na ikabula simura hareja saigo shaburi balieri yali rirudi tena rendera warongweze angena mjoba ngatisi hawo shaike tene titwa gazi amjona ba nini amjona ba madinu izo kauli lazima ke mjipanga tena na mali mselifanya cha sedali kamali mselifanya cha sedali kamali mbona mrehemu babu akaanza mtata hangu utoto na bandu ya hada ende auze ya majana maili yake kali kama mkatena hada na jojoana ida sioni shaende ambe waide mwana na rendera Julia zele sosahi lakini risutene mwana shawazifanya utoto kama ngaba kama pesa ukama ngaba kama jeshi ukaza ulele soda leleza wandu wajabu kana mche na mche mwani lens wala ali swali yamana wa yafanya rogo dawe karumi yavu ka elma voyu elma delinquant zinupunda na nizitu isi hambuda na limana ali swali yafanya barogo ngaba kama mleleza te banadini Donald Trump ola kaza joka president na mlawezi tabiri mdoni sio ola kaza joka president wale kiti de hiali oui mna mwetashonga urumwensi ya Ulaya ino Emmanuel Macron inu Onuro Shield inde famille ku iloneze malineze banki do akomsiri habala bo la sija chamba ngwazi urumwensi ngwazi changer ntina katina tele bara la vichai katina wandu ya dwa kana amina wandu tawanu ausumani dobe ebala wonfikiro ze déplacement lazila wala wandu wasaidia hao wala wandu wasaidia hao Emaju cinema avocat zila zonti pia il faut me kana wantu kana ukama ngabanu kikana zari tata ene rera bika ndo para na mjom dijina makoko na mangwembeni na ego atukopira dawe pare mba ndo huna nezo zonti pia okay mtije mjoma baka mjoma disia bo basi kama mjom changer ntiyo na lito wetena lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna namtowe amunga batkanza na behitu Nima opoza mlo Faransa na nima ka Faransa wa Archimedi. Mimi fahari njao na ukahuane na mna yaka ulazimu doktor mloto mstaarabu wa soma warendweze bizila no njaka ulila kale demna ujo wana bwa Archimedi shanda mi njaka uona kale demna ujo wana bwa larifu metra larifu yele nganga wa Senegal ile nganga wa Mali nganga Guinea nganga no la mawambe kana go daidio wana wafungwa urengwa voka She starabuga hone parti ya hone charisma ya kujawana ndo Allah kwa mjawana ndo Rambo mezmira rutira ngwa tibaba iswa bana atama madungu carnet d'adresse wala ngujo wando atulilia tena hatari fait pire hatari ula pire vous n'avez pas compris vous les politiques vous les chefs des partis politiques vous n'avez pas compris que Azali a négocié pour vous balayer dans le pays comme ça il est seul au terrain il fait ce qu'il veut et abakiabo ya oma bandi na kazu ujozi yole lazo mpahiza no jazo mbahu azilo lazo mpahiza no jazo mbahu o atata hono ana shwa hono roto wende do zini ya Azali yode ezilo ya e mafundi wa kausi wa bihanyi wafanywa kaimati ya ladu ya kusukuma ya mkatasinia aliva pia wasitom that's kabano walongo atabihao wanko tujibu aniziro e kemka tujibiwa twajera baho Azali bango mimwadi ngamina vertige bane sukari he bane tension he shauti tonde uhimu ndo baba lango tabiho na bala wono ho aeroport ngore moko tingero ngo Azali na ufumbari yaba ngo kwa mapesa na mwelekeze ndo ndo wanduja mabeba lari kadani alafu ambeurisa labanu ya homji wa mtuje
ekemzamana na mtombreda majeshi hatentwa kiyama wananyu pia na mwabehe majeshi shomji wa mtuje kamrongoza azali na lukumani na fatihu mwana hahe kabati nuni ya yeuha hata etoreje ibonti kabati masihu male usiku wa tuhusha mtiyongo mji wa mtuje shanga mwambuo wa mtuje kamrongoza azali wamba sa sufi eka mvyo pashia eka mali hurenge eka nyumba huwaha eka utafanya mali uzitafanya eka umenya swala kutina rungu wakanto usifanya dina ni watu usifanya bwazali kuzia lingo si rabo jasadza haba ngaruono haya prezida wa hatubali swali kaja paro rungu ulaba urungu wa unu amedabda ndobi juharaka prezida wakataka urungu wa namna urungu wa winu tawe shanga bo uzade na msali mtume sallallahu alayhi wasallam na msali mtume sallallahu alayhi wasallam Allahumma salli sallim wa barik alayhi zilambwane maburu nkune mabahane zembuzi gezendao zake fidia ya henti nije zilambwane mabuhune maburu nkune mabahaya nungo unwe mituzine ledziwa ngezendo zake fidia ngabo mtuzanazi wapanganyile bonele ilale sayo hamapoe mtuzanazi wapanganyile bonele ilale upihwane yaminije ujotende hende yabo ngujova huliwa yale yakure ngabo dziwala mbe maeshe walo nije ni amina mwende ba mwentizwa dziwa ngabo kombela maele yiho na mwende mahale bonele ilale mpishi wa ordevu yawo na mjwe mwende mahale bonga mwenda wo yiho ngamjore je itondo enamna bapale na madagazu ya haja de namna mjore je bo makafiri ya shonga abonge yapo bo mtuje bo zanla tije mbulio wanahanyu ngwara uhitwa shele maudo kenga bomrwaji hamba na mwede zahani au na mwede mtuje mwede mawala ulie wanahanyu wa uwa wananyasi wafu wanahanyu wafungu wananyasi ngwatu wa tortire wanahanyu ngwara hibi ya ozemali bo mtuje bo zahan latije amdoka wafunguniko kwa tina ile ombula o kwa tilu chance dasani hafu elarifungu ngongu tozungulia inda Senegal ina da hubinu oliyo uji concentre na dossier costo yanjiye bahanu ya damenti na urohaba nupaka jao shahende guda iliyo emanda shewahe ulo romantindo aji utojo pulo eleba wali hoboha ondo ado daidi amdo pulo mnashaye wala bangi kuja wasaidi yangu ajo uyenshi kwa jifanya rogo ilarifu epi sa si elarifu metre rija intilizora ka ubulida bo Archimedi bo elarifu bo Mamadu bo Hassan Ahmadi bo Ashirafi bo intilizora ka umdida nizo shadow foma hahe dezano no riulenze sha uvunziha dizo mkwanza wabora msumbushiani Allahi karija msumbushiani wala msumbushiani ni mapolitiki wa Komori shakarja kaulinda uka politiki mtima ngurindi ndisonti tiono mdudu Aymani Nuru Egypte Abdallah Golani Turki angina mdudu bonze a politicien mtima wako liyo shida trouble ngapo paro Maria Murajawi Iran singa sina majana marandaru maopoza majana marandaru aina mraka vice president olaka gouverneur olaka ministeri bas mtotolo ama azalato ka ube ya wana malundi ya babangu we basi mjamvurizwa hunu deza mze wangu mze ashira fijuzi tika umrongo za hamba zaba nukolisi bure rutungo hamba garivunza wazekana pesa hunu amarukoli garivunza kana pe hambe banu hunu karibakiyo rende na mjyo mwenzanyu na mdunge Archimedi mwede bachi arumweze voti mwede matsabu hela nyina azali au mwede zanyu ni mreda ameke miti fidia edabo Archimedi ke weti fidia ya hebi samihuli juha udungane ni mitamihuli ndo adaili mwana nyumu tui amagana nazioni pia universite utolo mji ujuzu kwa huja Antioke jarindi rabo ya batene bawodo wabidunu menti elarifu ba nguze jabo ya jaringo no ndo watani tile partereja mama dia jesine IPDS Ashirafi sine kadi Hassan Ahmadi sine ekena aina mdogo jambe wando hatu izo nizo mabiru abase mfarasa bazambulie matashunga wade bamba kujojale aziada likana hamba nongwa amjole JP enda namkubali mwenda rumeze vote halafu mna ambassadeur wala tola juzaro ngo nkazi ebalo laka uja nkazi ajara ndeyo soma diba
Eula kauja mkaza jana ndemje mpeke mumto ojumani wala upangu wa makiritasi. Wala ukatambua kibana wangu wajua janjo Misiri nona dozungulia na ufazo watu banana jawu hindi. Abumbrega hindi kujikofanya kuhindi. Wakobala bangu wajua juwe banda haunuki Afrika ilamu. Kaga sina watovu wa siasa mnyezi mwote ngaritojo hendaranga rema Afrika. Lelo mmono ya Afrika lelo ilamuha. Basi wakautomo wazalima nani wala wadungu wamba ngode ya hizize shewe. Na muhime mwone bo Komori ezon wazali ya kahamba lelo. Ne mafurika wanu wabu bila. Atomura manani ya bonro. Tabana mumdunge enuhusi ino hulawa. Tainu. Wakaban lelo wakawone manifestation. Tawa nuba. Uka Afrika ngeangamia asibabu azali. Bahema chuya lwamba wongo dali yezizeshe emtoto nanganyina mjufumuo kabati uzijo kaba na surumene ajwe ndano menga mjwa mwede mdere makoti ngia basi na puele jeshilende leza hemdu ngwana experience iswafi guerre mondiale waifanya ikoni niyo waifanya mbeni niyo waifanya bahani niyo waifanya madina niyo waifanya mijio na wapuwe ndi tawanu wa Komori emafurika pia wabantu. Yede Afrika pia isa ila mwaunu Paris. Ici c'est Paris. Comme on a. Rielele enuhusi ya mdani. Iranga nya Komori yede iniki wa Afrika yede isi sizaha. Aina bahanu ya bira. Eto nyabo yatiniwa. Shalelo tuwo gochika ukoze guerre mondiale. Wokori usingo do jambe gusa Niger na Burkina Faso. Bahe Faransa abengole ya abo basi owajuka ule sarwa randi Komori yatendelwa ne nuhusi ya Komori ila Afrika yatendelwa ne nuhusi ya Komori ila basi randi Komori yatendelwa ne nuhu Afrika yatendelwa ne nuhusi ya Komori ila basi Afrika yangami sindizora ka umabiani katujwa ujere rongo agani elewa kati ya juha yamba wanzendate amani ya Ukraine na Russia sila malibo machui atoka hangamia. Donald Trump no walona roho walona zito mafuzi ligejuze uweshetwa shaheshi lo aruma koshi la raba makosharaba ya hahe utujwa isi amba utujwa izo abaya utujwa na mna hwenda ikewodo ejo kanda ende ya ngoze Putin bese ngutona kana oyibidi imtela pitale huni oyibidi asendeza balenge dabori razingamanya wala ibidi hantu wa hula yaziriwa abwa bila Allah inge bala tinda ya Canada upato fo ya lidawe machu ya tukanda yamba huwe ola bidika hanti wa da hubine ula Kremlin ya tsoba damdege mari da magale wo shay tsoba wo yende saparo yam naziri ya kamtiti au banu ye hasubilwa ni shetwani wakati ya lwen shida ene Zelanda ho pangani ma hakume yamba arengele ya otoshendi mzee mshako Allah bila inge wala ndo nza urombike ola kaja bidia wadunge ola bidia bakiko ya ziri ya one sokana engona ina mnana fa ndemna ndokufanya poteni kobi demo ya nekabo ame yamba biza siri na pabiza ndini wachida ema koshe za hiyo za kwamba na makoshi wema za kulina zidu hamba shaula mtate shetwani besi watu badili besi wala la kotilo anzali va hendali ni kemhazi hamba vaele jindili ruba li siparo vazi dutilo fariede endani sampanya yo amge abo renga uliva yewe balo liva yali kaze kofia la ho wafu hindi lende limgeli tirele ema foto emono ndili tio mfana nemba kulorin engeli fana niyo so afiti jelila talino domrani ya ilo ya valo ibiro mrani abongeye ngawala wandu wakananti ilona wandu watomba baki abo uzihiriwa hono utirudunge bo asumani ya baki baba nato ulime urengwa wenge na vesetio imrenge embidambani ba abamba ngutokushu tayo isanjo ulime ni ba kabati yelo ejo ambao damdo sapoteni amdo poteni bano igorongo hindi bawambe bandila wari uzise wewe dala na majino ndo ndugudubira rungo wazungua adunga ba oyapulwa shetwani ya la pemba kartujo inulu handa ibino nyima chuibo mdungo unika na mdu registre bo mfanya mado na ndungo weze majimbo ekaka zwe mikirombuli ya rongo ebaruka mtuona haya udungana na mdu amadu wallahi la ntiu tu izora kamba mzilinda zija hangamize Komori ngoju yarengo wanamba wao na mjo mjaidani nyiwa ndo ashahe wanambuzi wao tihale bana kamjo mjaidani au kwa mafiro wala ngwa ndao mbeni au ikono da ibele jiwa ne tibene na modenisha wa mjo mwone ake kam datondo la matwa so hano anyao
ta ndo uchinwa zo hanwa nyama cigarette ya na mwele hiyo de maona mwana madabala hizo yarino ni bob denar hizo dizimlinda oniyo na mwende nampashie baga kwa mtuzi na ngabo dziwa hiyo dziwa ezembezi hazi nje kwa mjo uiba dziwa mno atoa mtu jamwene keka mjanja ida mwangu alhamdulillah rabbil alamin hasbuna allah ni'mal wakeel zabur majeshi mabani hanyu mdenda warwana nanyi mwadamu wafira oda hubini o migration o masihu sana neza masihu alafu kiki bodarenge enakati na nakopia va ikebala nge mwanadamu katali waza felia ukaya o matui ngamjo mtina ni video tsainu ya tulebi zintule bi amwambia ni zo mahajusi na mwene video tsainu wabwa bila tulebi amwambia ni zo mahajusi ammioni mwana seni tishangabo bona yona bana mna video we bo komore tsainu inda wala la Bruxelles mahajusi na mushi na mwishizo tulebi ya tuamba bana hamba olanga ujo mtana jali saini bwana ilo liandisa rati ibala hata lelo ungeto ihaju hati jivali sona mona ya jwaya jara tanganyia asomdo msafara huu nze muda uso hale banu barjoka ukauha engwa boje o akomori wikaya o ngwari dunga banu bwana tulaiti raona ukaya abaye dunia tia warekia waone zurao waelewa zikiri yao mkia baadhi bakiza hapo za Mwenyezi Mungu aliponipiga mtoka jiono naye akaina babano akahaka najisi akaulombe akauvundo osoni mwema badi haya hata wanduwa domtawa ama wanduwa atawa Holanda ya Hola ngari shukuri amba ngari gero habure haisa habainiha hajulihaniha hazibuha harisena hazibuha Nasgoba diga ikamoja watahabu Yesumia mwishie Woko tola wa mwana naibu wanama Wakumori Yelogori izi wana unu Brisele namna akawoni Ngava ya tola namna akamtrete wanu wananya Hata mwono ya zilwa Amanku Bano hata wajaunu hadugu tre Wajauna baadhiyo Saka uduga tre Bahari hujaunu atajaretari hanwanu sipia besudira bange garubo ngabo supala mimu kaya onja wahina uzisalo nje ewanu wanru wajawamba ngwanzo parondo ruma dialogue wadotata e makati ya nunga bo bambi ya hao wajibenu wa wamba ngwanzo nda ruma dialogue wana ndu wanu bomba wala doa wala zijiru amba kutoma watona fikira watona haya watona daula wala wandu wala na mwa filme bagar jo wasili ko shafara ba wandu wala ngetungo bijuwazi wala muo haukawa la tiwanu ikawa ni leo waona kairi azali hakika sha wala wandu kawa karieri hawa ni Tanzania senka ekuko udiwaza ekuko udiwaza haraka sha wandu wana zikiru wana mambo mabaya uikao ndio wahi bakari bana wana sitroto ndo afanye dal ni wapi wajita blada hududa saloda iwatudiri sodiada ikariari hiru maifanya hata mtoka ujulwa na jimu ya madola kanyonwa fanya dialogue ya hata gorenga zengu ya zira wa isohoni kando fanya dialogue mbenu kulela hakisi mkutwa Dagia wana ku abanunga sina muda mwinchina abanunga botengo jinjika yomba ridunga abantu bomze yumhimu wandu usebandi wana maswali namna hii banu hado monje uja emba chini hanyu omwenje ne pare woreshia belu wala otiba swede wangu mwinyi hamba ukana ngabo hembili boko rabbuna yastur nande hachira na tijiharimia omwenje uja pare ija majia ja wala wa kaubira kwa ula uvote wa Madagascar na Komori Nzindaru uja uvurizwa bala eba na utosepa hii waka wondo abeha ndio hamsuja la babagaru ila kujofati wadena belu raja wasuli habari de corona de atongeza wala toba kanga ndio wazi akafuditi ujoja wana de wala na majibu kwa kuuzu bisohama na zima ndo ula wa duniani wale bala bado ndo tsini mwao sabunga nyina wandu umengoni mao duobeli wo hajira harimia kwa kujaje dugazigana sasa balane dugazigana sasa sio unabata mzaze Sharifa hato wa kalima lelo hambana mfanye hata ekazali aisafari haniha hafariki timtihe yatende hata andisha o andru wa isawati wa shahri na remasindanu
wandu wado cha umone efikira yongo irongoje hiyo mtoto wako ni Firauna na Firauna yofanywa na mlaikaro wazalo rajuza lao retareha abange bidani wafanywa na mlabazo hasilisi ifungwa bado wakati wa mkolo haina mjojado adojua yaboko Kenyatta president wa Uhuru wa Kenya mwaka yemru mtukufu yafanya ndugu jitukufu hatwa ibisanti wa mwandu wewe sujudia donc watu Firauna retufanye na ndale sujudia kalima la mwiso doka anwa emergency ondoko ivumbua azali harenge mafoto hamade na nuriona ose nyuma chumba yanu ende hamba ukana ili dana mnaeti joka ya banna 2030 ezano ko izonga bomba dalilu au bala silai bata tukana bakala giaza ideri dilati ya wala dabuka wakati yani kati ahira kati woju kati wote ya ndugu ana mshio azali izo ambao dizarna ngoro kana mwanadamu lodini ulimenga bo wandu wenji wate hawe na kati ya rongo weshizungu ebanu yenge mali hau banu harende cha hundi zo hambage na zaimer au ulime urendeche ebanu kajani sofa ubinguni au kaina kati ya rongo wandu watukwenda wa ungu warenge wacha wadone babade wakaila ikurashiana na shiana yavwe kongoro shawala ikabidike wajwa wasonziani malaleza bakiba la dotenda tahejeishi yani live aja explosive au kawala yekati normal sha yetimu yo ya hakika haisa that's a jeshi ya jambo bombardement subhanallah mambo yetiku ikura mliso malalao kaila ikurashiana aketia mwandu shuna bajana bali tubondo mbambu ya haja likoni ikaila bawoni shapi ya mama kanisa wandu wenji ambao ya uka habari sabari ya torongoza emrumaha ya uka banngoro hitwa ajana babanu balo mapesa ndio banuka mtsigoze zitsatu zila neze kabila neze unuka bwana damu kao ona fedha utoko wafewa wabombao ndio yati watikulidie ewa bali kwa mwana damu ikao ya fahari wodi mrikao ya utsaha kwa ufahari wa mali wa dhahabu hana mapesa valizini ruwatania rumona haya ruweza khurma ruweza imani ruweza wodi ruweza hikma naam Arfamari tendi bo angalasha huo naam arfamari tendi ndera regeza mafsasi mshiao nyondo maba msomo ondotsuona tambarongo abunge yabo erisala iyo tkanzani mbeshe ni bo watije ya ukakamrongo ze mwana hanyu usufai jihadi ya timisi azali yabo hanga mizo wa Komori usufai jihadi hau wa mutu hau wa Salimu hau wa Bapali wa Muhammad Agazo daina Kiki na Ramadhani na Lukumani haranganya bahani haranganya vanambwani haranganya mijiyo pia hariudidia wa usufai jihadi na Lukumani na Muhammad Ramadhani na Kiki na azali mwana hanyu bo wa mtsuje kamrongozo wana hanyu wanu shedeye kamrongozo wana hanyu wanu ya shedeye nyima notable nyi waze nyi maulama hai arjo waswili na mjuhe rione Nataliambe mwanamshola rione kemiseba rione maafrika wanu warisaidie madhamana hatuma opoza watu ukubala hata utokanti wa wafikiane ge wajua fani zirwachi wasida habo wa Komori au ka ebije ya unumaha enti fupinda hasibabu de misafara ya azali yabo elejeshi kelnaka uhunda mbayiruli liwa emezi ichao mafundi kwa naka uliwa hindu makati ya jao yao haukeri alihi sentirora bamwishiele chui mwali trendeza lidungo humzini sani mdungo ela mweli bayiza no liba huwa lamba kelja kaujoka bale mapesa ngarumilo na abonika vice president mahawabira shalijali mwambia nuka kelja kaujoka shana mtotulile baka kamna ujitswa siri sari jitso wanusu rijitso hata wanusu engajoka ujitswa arumando goda zibi joka makarakara ka ujitsu ala mada zibiri zona urto joka ujitsu sawe abaya bakidiyo do utoka riulo arife ngodo wawe wandu watu jarulo ngobalo wana wakomoro do wangamise odo ulo wa fei ho Afrika
azalibo wa Komori urejezo oulaba no ushenzi no ujinga ya urejeza uhusu Qatar. Enti ya Komori ngendo ya toha rumabaya contre Niger. Wana bo chui ngwa Afrika Europia ngwa Somao ngwa trete wao ngwa Eshio ngo jondo adufanya baya na bo wana wa Komori pia ngwa rumozenti hizo bo chui. Ufanye betizi nu Qatar abasa urende ha mamtentente ngwa muoni hongo tofari ya Qatar ya usami hiareje aja afanye mbabizano go zahahe. Uridi ngo rejezo mem koneri haruma ezenti za Afrika. Enele ilale na mwedebe ajala hanyu isai mjili ya niga mwedo hafe pia nije. Haukenge mkajeshi mjuana na Bob Denari. Eke ajabongu mroni hitwa. Mbirilie mipaka, mbirilie majumba, mbirilie amani. Shaka mjajore ngwa mwede mwadu wanyanyanyi no rohorwa za hanyu no hiba mituzi na tiwabo wa shenzi. Na mwede wandu wa utoa urudi. Ufidi yabo wa shenzi nyi wandu maeshida nyina mutu ina salimu na bapale mahamengo ya hazi msonda mwede makausiwa mwede marege mizinga mmafume njie mijini yaho wazaza hanyu no wanashwa hanyu no wababa hanyu no wanyanyanyi mmafume bo wa shenzi bo maburu nkubo makafiri mhibe madziwa ya wandu ne mituza wandu na mwede bila jala hanyu mjili yani na mwede pia wandu wa hufai ho mtuwa urejei bati jibo mdia banganyina bana hinde kenganyi yabo hauhimili ya jindu bwidzi katidi ekenganyi yabo hauhimili ya wedi mafujari kamdaili ya hindibo ziwimfukare bo wenza shonga izo mnugurumi yo 500 euro na 200 euro na 300 usiku dima ngamlipa ziwimfukare kamjahunda hundunia ngamvaya nguo boko mrufikiri nyanda makoshi ya lala hata ufikiri langala waifao madiyari ya kauswani ducha mdo birana nanyi mbuto fikira birana na landa na mahindini alafu izo kesi tumona ni kana na riskini yabati bangari wa bada bari undao hindi shakweli ngamlao na impa ya nayi na sura yambi na twabi yambi mwede madugo wazaza hanyu no wababa hanyu mfumu wa nyanyanyi wandu wakasoma maulida ngamodoma wafume bo washenzi mloda washenzi kabati uwabiokana tahadhari Mwenyezi Mungu ngujori libeze mbio utilibwa honde huwa mzaze bana mzaze hangu au mndu mshebana mimi hauende kuhibimba ndio pishwa baka kuja jojibwa mndi aje hibimba mtuzi na upishia inu shabe sebanu wao onefu wao na shongara hana nyide bana watu mzia ni bese kwa tumpishia ni hindu okazi ni bese fidi ya maziro ndoa kesi tumpishia ni hindu mwahala mwenda mwadore sezembi iyo jezembwa alafu mwendi ya dahola wandu eba ndu mtawa dalide kenga bo mtuzi na dziwa na maelemle mje muhibeze dhahabu za wandu kamjazi ndo mhotungu mpasweze teleza ndu nemi wango ya wandu eze twabia mazire na mbene la pitali labo wa shenzi makafiri ya shonga watoma fundia wasu utoma bianizo bakafiro nywana damu kafiro nywana damu zongo mazire nda mbene zongo mazire nda ikone zongo mazire ndo nyanyanyi mutu ina faiswali na salimu zongo mazire nda dobi bapale mwanyanyanyi zongo mazire nda emna moto mvuvuni aimani kafiro kana banu mwazo kanywana damu ni washenzi maguru nkuwa na haramu mwalola watsovu wenefu na mwambieze fidi yano nuenza shonga mwalola walompisha ni baindu mwe hilaranzi bainge ubu onkazu za shonga aringa je unitonde kemni watifa zabe angine mtoto kaufu irantevi hangu da mina nyishanti na umwazani wanadamu mutu mwanyanyanyi matoka danina eba haila pia muoze mwede mwamuwe afe kabati ya unakana wide mwana mara kadani na pendant 30 ans à l'armée bali bidia retraité chaque minimum tabazale da na faiswali bo wana haramu wazalani wana haramu watu mrongozani bo washenzi makafiri juzi hele harondo wese buzine mavurunku ya komisiru niho ya kauhibaze ezijavune lele josho eda warege pia ngo waredo majeshi ende ya do wapua waduru mwana ile kafiri la lukumani jishenzi lazalano washenzi waja wamenyenzi hangu na ntije komori kesi jahingyo na nduge kenja tokomori titsona maji tsona mwenje tsona amani tsona msomo tsona hatta yabaza mafundi za kaula zimuza ambe qala ta'ala wa qala rasulullah kairiba hanao ila notabilite wo ujibu kenga bomdi ulo ya hafa wabalize mbiondo ambe rimlabani goto wazijana warengezi vijana wanyise na zila ibidi enge mdu kajabenza hawa mru hafu fadiyatun musallamatun ila ahli eni ya wamru watina ubenza basi yo utowa
kado hadaya hanike wala no ilia wa makinishi sheke mruha ubenza man qatala nafsan muta'ammidan fajazauhu jahannam ni wandu amro ni wandu mpula mwenda mwanya nyanya ni wandu mwenda mfumo wa zahanyu no baba hanyu no torture mona di wala watupishi litola hanyu mona mituzi matupishi wa mona juzi toza hanyu mola maele to molidu mohibata habitwa hanyu ebaneze fidi ya mazilo la kamja huta tabu mazini kaba sali manzo mwede bado njo mala oni mandu mohibaze tabu mweda mwabeshe abo washenzi washonga enti yo kamtona kanga mtukobiri lawe eti bwana haramu malaba mazinga mbayona inga mlona inga mnukona yi alafu mwede mwado uwe wananyanyi wakomori bure na mwede niji wando hutwa urudi bobo makafiri ya shonga sheni ya tukaisila mwabani wendo langa muoza bari yo hate mndu ya tata ya kwa Firaun haba ibanga mtuanza muwe bure wede ya kwa Firaun alafu mafuda dama kasio ha وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض كما مدابو يزوزا shanga mtuanza muwe mdubari haba amini Mwenyezi Mungu ibanga mtuanza muwe wandu ambango wa daula haki kwa tuji kwa nizo mredao ibanga manzo mji wa dabu marenda dezela pitali dezeli kodi dembayindwa hula de hazi bwana wasoma de amani no salama rumwenje nene ndugu jirumo ngabo wandu ko usodi kwa tujwa usodi ukakabati Qur'an ya ukawafanya babza hazi za usodi abobo masiku ana ujuweke ba mwenje ibiri sasa itawasodemi wango ya zuma bo wedi watambalia parce que iyongwa juju sawan izopia kabati uzilole o anakwa na usoma hindu izoba ba kaunde ba ke sila mama complexe ede mbuka somo ya toli yange ya junda baki mduka ono mwenje ona kaiye to alienge ajunda baki keka chibi wao hata bwana wandu indi awenge wana majeshi wanu gebidio bake wandu wasubuti wawambia ukana nyi wana jishenzi wana makafiri wana madhalimu jeshi bomala ba ma journalist mdungo wabadele hifadhi jeshi dolo ubirilia emiano des frontières des limites des extrémités za henti wanafiki washonga abanyu mdungo bale wana wiko mwende muhimamba bwana waziri sawano azalia mvyikati raisi ngo jaja bantiale jeje bo malaba mati baba nyika irora ana emana matuparo nda mamba wewe hudungana dawe na azali mpashia emanu mlanda hu emjahindi mbala hindi wakomori wanzo joye namna mahaja shele tui la maweni tini mwa uongozi wa hele baraza la mawaziri liona na tini mwa uongozi wa limamu azali aiza sheho swafi haone andro swafi nguanzi wa swafi wakati ziwa supena wadaka bata kusubita jambo kwa madiso msafara ya laho yunuri hundu hindi banama hindi ngajoka hundu hindi jauja izo ndizo ndo kwanza waone madiso hazita inunga bodi tsayi nasami shango wabala amrupompa hindu ndo wambierende alafu aringala nzao lende la swalize e docteur baada ni mhono watanga wahe manama amedali msaidi wa mjini mitame huli yafariki usiku wa Mwenyezi Mungu na mrehemu wafaki wahe manyanya asimu mtujini yafariki hunu Mungu na mrehemu hatu yakajeshi wafati wa docteur yanze komori ya torture wane le fujari la azali Dr. Abdallah Sayyid Samih ikayao uoze ngo yazifanya harumwensi yo eskaneri neze tabia ziona msihiri neze ngo yazifanya pia na robe Mwenyezi Mungu yake miongoni mwa wandu wa peponi eze fami za ikoni za vuvuni za dembeni kwa mjuliza oni ya ukana ngo ajo swalie maiti emfumdaru wa dhuhuri arumo msihiri wala kurnefu haina uloba hanu kalina uranti mwambiani riswalie o wafuwa hatu salatul ghaib ruombeze biwa Mwenyezi Mungu ya warehemu ya jari rehemu batu wakati johunda na nizo za wahunda abange watukufu ikamhimu omwabiani nyima journalisti na mwoneso wako moreza kwele abasa na mziyo unafiki na mziye sinema msubuti mdenose na mjomi chini mwoneze nzia mfilme wa komori waoneze nzia na mjomi chini mwoneze legiza
na mjiomi jini mmonese ese mahakama neze dhuluma zilio, na mjiomi jini mmonese majarima neze krimu, na mjiomi jini mmonese ufahavanu no una haramu neze tabu zilono wa Komori, na mozisema citoyen mrensi emlevi mumaweni uo, mrensi ele tuila mtuje hilo, mrensi emazetwani mazumbi yanu muziso wanati kwa mwabia ni entingi yo jengo onoje, na mjiomi jini muzise na mnanduwa nshio mohazini wa malahoni wa mwabia neza kweli Boa Komori deza tule ibia zambe video ya biravanu ngwa hamangwa odereuni. Izo nizo na kanzere mwabiyeni. Naribarikishe Komori na mielezo wa Komori ekeo kwa tujo kabanu wangami ya wafu wa roro wa olongo wanukao. Shaba haba sade mtuka ujamwambi ukanaba naza ninguru monai. Itikahambaga mtahao riali. Owazungu wamba inudeneri undomzi wa husumbana. Mreanzia wane bwana utina inu teda tetea bejo wadesaho wao hata wao waweke azali bare wavoti ngajona wavoti azali Wakomori wao wawezo malalao pia wazazi wa ulili wa waikoni wazini ya wazali wa mizame uli wazini ya wazali wa moroni wazini ya wazali wa ulili wa wanahao wakawalisanu wanosa wakawaba hizo magarini wa ulu wa wafu wa mamba ilitona maana kabati mahakama wale wazini ya usufa jihadi Tio no shuli ya ikoni wamba kwa tufanya rahabelu ye jaja nabo azali haka maroku. Haka ufa jeshetwani ya dungo ufano la muha. Sha ezetu zahimbuna zekezi kurubia Allahumma amina. Beludi haka wabuda ena usufa jihadi na lukumani na kiki. Na Muhammadi Ramadhani wabeho wandu wa wajawa Muhammadi agazu hafu wandu wazazi wa ikoni no anacho ikoni no shababu ikoni wadungo uzina dawana azali na belu na wadungo dawana nge wana wazali. Wala mnachi wa yadingo jembali abonge wakati uja usubutira mabiyane za kweli abonge yabo asumani hatukuzaye ya Afrika hatukuze Komoria na mwedeba ngwandiso yabo enele ila lengenda ya fenije gende yangamizwa endeba yongofikiro yombe ni ule emituzino letiwa apishiwa wandu wandu no baba wandu mwendo mayine na mwede yumje mwone amjo uja mamare muno kati ujo mswali yani au kabo mfuma kafiri yazali ngo swanza ufanye kudeta ubaki alafu wandu waji wafanya waongwanzi wao nezentiza hao shatina bo kisirani samba nele jimbo mndo mmona na tawe kisirani jainu yo inji ya mndu ntije mndu kaje profite banu nimambia ni nyandu mfanyeze direct Bwana shohangu watukufu elebe ala Fatima Sujai hosalimani ya hambu weze manuru weze mataminto ontipi weze tuneze no wazata hangu wana shohangu walohunu nupari au kai bwana yinu aina mbojo objikaza sheka do wazate walo Marseille no wana shohatu wazata tu walo Paribano Watona hajana na ndongo ikatindo kanango atambi hawe nti hawe namna endao na boa ungo manga aini mbugo jele mbare treti ya wafanya baadhi ya hao Mwenyezi Mungu jwa libano garjo waswili bo watata hangu wana sho hangu mlo Marseille yao Mwenyezi Mungu jwa mlibani ndonyo tipi anti na shudo mwazani Sheikh Adembwana yinu banu Allah eketi waswili ngamzijweze mvuza hanyu neze mali za hanyu ne hamu ya hanyu amweshelo siku ndara la o polisi amamba yindu yatukana manara kaulinde mwana nyasi mwana hatu bwana she watu soba huyafungulwa zila pia ngamzeshele shangari jo wadi wazata hangu wana sho hangu wa mji wa Marseille ngameyo haina mndu mtukufu enti hatu tsanu gartungo tungula mana nine mafurika o mnati ulona ndu waili mnati utona maji utona mwenje mnati wa chau emna mwenza shonga wa haudu anzo jariteza chairenti ya hatu rilona gazi rilona jao sinuriza ambasha ezenkazu zahemeji wamba hariba la wahundu sheo ngena mwede abasa mwede mwarengeshi la sheo banga mparaoni je mwede mwarengeshe utishu mparaoni je mwede mwarengeshe utishu innal muluke idha dakhalu qaryatan afsadu mufisi disho Afrika pia nguibeho fil bye bye o yeba hateke kaja koze guerre mondiale ya raroi emjufumu yani kwa gari abonga mweda oda kanda kapia ujopo andwa megwa ndo ihorishie wala mwela mziba pale batu nezensiso
awa na hatu wasoma wii hona hizo pia ila mje wanu wapula ni mna haramu uwaru mwe ya jiwari genari ya niseba na mchwe bo mafundi mwabe hizo mgu ya msoma ni bo mafundi attention nga mjwe mafundi wala ni yoze mbizijiriyo mauduro waswili bo zambilia na nishie fundi ya ye kiri bala ya mbaja ngujoona na mso santoma jena mna masantoma lelo yone maruni tawe mafundi wa Komori wadaza lelo na watu santoma maudu ekari hunda na nebali bebali ngiyo na azali da ina lukumani na belu wa wasaidia mndu kadoro sheya ekamda tawaliwa al-imamu kabati utimlapize ja fahari ngulapizo fahari linchui fahari kaja soma fahari mjufumu fahari daba fahari mlevi fahari pede fahari ajina rukozo kansa wambe utimlapize ja fahari bo ngetsoeleza ukana dhuluma tinjema na mtimize miadi mwafanya na mduka na rehema na mieleza taratibu namna yubo mafundi na mumrezi gasila we ezero kugezina daonro al-imam range mikro hutubu tuswali siban bo imam na mkama kamsone zwa nenda shamaudu wallahi bo mafundi enamna masanto male no mdo makamsone zirunda na mto sento me namna ino maudu be ekanga mina ezi man ezeri hunda wabanu lelo no wana hatu no wazaza hatu no baba hatu ne miji hatu neza undwa na nyasa ondoka fundi banu namjoka habalighi endo rongo wakange hulaunge karibu Allah ngujona ekanga mina mwaye ngujona ni mafundi mwanao ezeri hunda wabanu mwadaza na mtsodaza maudu tena ekarivuku riwadi banu na mdaze mbuli yabo wa mtuje azalina lukumani ngwa wao wa Komori no hibio wa Komori no dharao wa Komori no menyo wa Komori ze swala zao kamtumpa rombo zokana basuma zia lingosi sa suifi wa zahan latije mbuli ya usufa jihadi ngurandosi no kabati no tablo kabati wandu amba bomana hakuja zia lingosi ba wanunu ukana mdudo kamili ukana mdudo general Salimu ukana mdudo kudo kampanyari kwa sheze ndoko wazino ndazinu kalijaziwa na wanuru tajali mana hanyo awana hanyo awanjio mijini watungo wa wandu no vunza no ranganya mala hoya wandu wapuwe zembwa za hao watungo njio mijini wandu no wa wandu no fanya hina no ishele maudu wa Komori iluka ni mamhimi ya ntomdo le shele izo ndizo na kanzani mwambieni bana abange heni ujokange na nafasi ni wandu mjua wezelu haza kijeni na mfanye eze directe eze proposal zidoka kijeni bangari shiliao za hema Afrika bazilo za kijeni na nasiba tunarongo welu hazaho wajeni ils y waswili rwambia ukana nous ne sommes pas d'accord de ce qui se passe dans notre pays et ce putschiste ce voyou ce délinquant ce cancre cet assassin ne nous présente pas les Comoriens. C'est un putschiste, il n'a aucune leçon à vous donner, vous les Africains. Au moins, vous êtes soutenus par vos peuples, par vos citoyens. Mais ce voyou putschiste qui a fait 3 coups d'État et qui est là jusqu'à aujourd'hui, qui ne fout que la merde, qui ne fait que voler, qui ne fait que dénigrer les Comoriens, il n'est pas soutenu que par les ennemis des Comores, notamment la France. Je le dis bien et je pèse mes mots, la France n'aime pas les Comores. Si la France aimait les Comoriens et respectait les Comoriens, elle n'aurait dû pas soutenu un cancre, un voleur, un délinquant qui voyage plus que lui, ou que la France, ou qu'Emmanuel Macron, qui a des avions, des hélicoptères, de tout. Et ce petit putschiste, criminel, assassin, il ne peut rester une semaine complète dans notre territoire. Il ne fait que gaspiller, que voler, que trahir, que mentir aux citoyens. Mais Allah nous voit, il nous portera secours le plus vite possible, comme on l'implore, les nuits comme les journées. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جزر القمر وأهلها. Appelons les Africains à nous soutenir et nous sommes avec eux.
Nous ne sommes pas d'accord de ce putschiste, de ce criminel, ce qu'il est en train de faire. Il nous fait honte depuis des années. Regardez-lui quand il parle. Écoutez comment il s'exprime. Allez-y voir comment il s'habille. Il nous fait honte. Mais, Inch'Allah,